Kwa nini tuko huko? Sawa sawa. Haya, asante. Tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu ambaye kwa hekima na wema wako umetua nyadhifa za viongozi wa wabunge kwa ustawi wa jamii na utawala wa haki wa wanadamu, na kusihi tusamehe tutazame kwa neema nyingi sisi watumishi wako ambao tumeridhika kutuita ili tutekeleze shughuli muhimu za Jamhuri yetu ya Kenya. Tunakuomba uteremshe baraka zako sisi tuliokutanika hapa, na utujalie tuyatende na kufikiria mambo yako yote tutakapofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili utukufu na sifa zako ziendelezwe, na ili ustawi, amani, ufanisi na heri ya nchi yetu na wale ambao haja zao nisikabidhi mikononi mwetu. Amin. So namwita mmoja wenu awaongeleshe ndio tuanze. Ndidamu wende nyona muri wapere ndawa jari gikude mu mtu bila mitimu wapere mudenyo ni wafata mu uri hivi ta aikari ya Kiambu County hamare twaje ta John Mashoka mwete wa Mungu na dokire todo de umwe waria marangasi mutika mutieka mwega itu nari uri akona haja adu akirege tagana dauga tere mumenye tugiaga kuihoria formisi nikuga formire ira diagara oni tamatora ine maitu nishigutoro kuria anesio meko hitokia mauge nimunyitanire no osho na riu tondu mukire etheti wega muge wa nyuthikiriri no guthikiriri ati riu ndona getagana mukiu nitarikie nao na ndamera atiriri fomu iyo ija andu ni mari na tondu mwina fomu igiriri mutireke tuihurie ino ino na maethekira nitweka uru ni gwika uguo riu mumenye fomu icio ci haha hena cia githungu hena cia githweri niguo o mundu amenye araihuria ki. Koguo wa mbere ni ngatho ni uguo mukite na ni njui megukorwo guku nginya hwaini thaa 11. Koguo ona waihuria na wathie ndugathie haraya muno tondu nitui twina magagu tiguo no nginya tugitire umwe witu. Koguo ni ngatho tuhorere fomu nitukunengerwo niguo tuthi na mbere na kuneana murugamo witu ta aikari a Kiambu County. Nitwiguithagia tuhorere thengio muno. Murega ona korwo ti kwega mundu reke itwitikie ithuĩ tũrĩega tondũ nĩkĩo tũkire toguo ti kwega. Njoke njuge ũũ kĩrĩa gĩatũma tuge tũikĩre thĩinĩ nĩgetha gũtikae gũtuĩka Kiambu gũtinekwo public participation, na tondũ nĩtũĩ kũrĩa andũ mararĩhwo-rĩ, niĩ ndĩrenda kũũria atĩrĩrĩ, kũrĩa andũ macokanĩrĩirio Rwaka marĩrehwo mathaa mangĩ, ndĩrenda kũũria atĩrĩrĩ, public participation-rĩ ĩkagwo ĩ mũcemanio ũmwe. Ũyũ tũroiga atĩ megũkũ nginya thaa 11 atĩ ithuĩ tũrĩkie kũihũria bomu tũinũke-rĩ nĩ ũrĩkũ? Nĩ tũrĩkĩrie haha na tũ-make declaration atĩ Kiambu andũ arĩa maigua
special yake hapo yako ni hapo magana matano na marekia na mainyoka na kuondoa korosio kwa kidabu. It's a choice. Kerere okorone koronire gatheti-inĩ process ĩno ũmũthĩ nĩ fomu cirarehwo tondũ fomu ici cirarehwo
website-inĩ ingĩciraga ngathĩti-inĩ. Koguo ũkoya mũndũ ũronire form ya ngathĩti-inĩ photocopy araihũria arehe mũndũ. Okorwo he mũndũ ũronire form website-inĩ ona thaa ici araruta araihũria ararehe mũndũ. Ũrĩa ũtarĩ na yake rĩ aroya ĩrĩa twĩ nayo akaihũria. Na ĩyo nĩyo ũngĩ tondũ ithuĩ tũkĩrĩ we are not executive. We are na wĩra witũ nĩ wĩta mkunga. Kama wewe ni mkunga, kazi yako ni kuangalia mama kama ndio mami ona ikikorwo wĩra wakwa nĩ mkunga rĩ ndiendaga kũmenya ithe wa mwana nũ ĩtĩko no nyina wa mwana nyonaga wonaka wone na nda kana kauga ke muoyo kauga nĩ haleluya kauga gatarĩ muoyo ngandĩka ũguo nĩguo tũkwandĩka ũrĩa mũkwĩhũria ũguo nĩguo tũkwandĩka nĩguo. Koguo ndĩramũhoya mũreke ũmwe witũ amwerethere na Gĩkũyũ ũrĩa fomu yugĩte nĩguo mũndũ ũrĩa ũkwenda kũihũria aihũrie. Nĩguo he mũthuri wĩna kĩũria nĩguo tũhe microphone, give us another mic nĩguo tũcokanĩrie mbere ya kũihũrĩtie kĩ tũcokanĩrie tũiguane mbere ya kũihũrĩtie fomu. Mr. Njoroge he gũkũiga na gwĩciria andũ aitũ matinanyita wega tũkwenda ũcokerio ũndũ ũcio. Ũiga atĩrĩrĩ mũthenya wa ira kana nĩ kana fomu nĩ ikoretwo cikĩiyũrio na tarĩria handũ ho nĩgetha tũnyite wega. Njokie kĩu kana njĩke mũthenya ũrĩa mũcio nĩokire mbunge-rĩ warĩ mũthenya wa Tuesday. Mũthenya wa Wednesday tũgĩkĩra advertisement ngathĩti-inĩ na website tukiuga atĩrĩrĩ fomu ciĩho intaneti-inĩ mũndũ kwenda kũihũria Mũkenya wĩ Amerika no ũihũrie no tũtũmĩre. As at yesterday tũraricivĩte fomu ta 3,000 through internet. You know, we are just very truthful. Todo okonego public participation income. Toka ya kule, turaho koko receive the maximum possible. Kumakia kuhoro. Tokiona kiri komi ya better. Nero leo mahali. Iwo tukienda kuihũria rĩ tũkorwo tũgĩkate wona tũgenia hendirio tũtiheana na gĩko. Ndĩrenda kuuria atĩrĩrĩ kũrĩa guothe fomu cihũragio rĩ nĩ irĩ yes na no na fomu ici iria cikũihũrĩtio harĩa mbere hatirĩ handũ nĩ yes na no ikwandĩkwo ũhoro wa impeachment ya deputy president wandĩke rĩtwa rĩaku na namba chake cia ID no coke ũcaine. Fomu ĩyo ĩkũminaga atĩa tondũ ndĩrĩ handũ ĩrakwĩra uge yes kana no. Mũthuri ũcio oria atĩrĩrĩ fomu ĩrĩa mũkwĩihũragia harĩa mbere mũkĩingĩra rĩ ĩrĩa mũregire rĩ kana yuma na yes na no na nĩ ya kĩĩ. Fomu ĩyo nĩ ya attendance tũmenye mũndũ ũrĩa ũkire ũrĩa ũtanoka na tũtikũmĩhũthĩra tondũ mũtirenda rĩ tũtikũmĩhũthĩra. We will not use the attendance form. Ĩra mũkwĩrwo nĩ mũgũtarĩria nĩguo hatirĩ mũndũ ũgũboco kũihũria nĩguo. First of all, Mr. Njoroge, watatarĩria atĩ fomu ĩyo yuma ya attendance na ũnoga tũkĩthomete mũno rĩ ndĩkwandĩkĩtwo attendance. Haya secondary Mr. Njoroge no nyende gũtarĩria atĩrĩrĩ what is public participation because tukisema tuongee unasema ati hapana
is participation. Ni vyema mtuambie mtu kama tumekuja kusign form. In fact mimi singekuja. But tumekuja Mr. Joroge kindly. Ile sababu imefanya tukuje ndio inaitwa public participation. Na ndio maana tumenyetelele nikigeke tunetwa ni kumenya mahitya kwa ligado waka shako nigenda individual neke. That is important but irrelevant. Kwa focus na shughuli ya impeachment. Tuweka wega. Tualie muthenya mugima. Ifoti ya Joroge gutwara mukeri. Ndio rekire wega. Ego dikiapo. But the information you have collected is not relevant. Ndio watu wengi toleka hora. Tuihaha kinya 5. Na ni derada kuikare bila 5. Mchana kwa kene kile bai. Kene kile. Hapo tuliwalia terere. Ni itomi iliko iratoma Deputy President Aruto. Erone ko. Kama tagereka jire mwitu mwe wakili. Oke abono mere. Olia motion hiyo iraruka. Ndio iti media. Na pale kumerolea motion hiyo. Iraruka. Euri, fomeno ena section ilapo. Section ya mbele ya aliyetoa. Section ya mbele. Na fomu kene ya gitoko na ya gitweni. Section ya mbele ni ya aliyetoa. Ya kere ni ya agenda. Kadekeka na male or female. Ya kere ni ya constituency. Na noto ende mono mwihuri ya constituency na kaunti. Tolo tuko dito papia fomu shukuri kana na constituency. Tuge constituency. No, Kenya to constituency 290. Tuge adwale isamis maraugireo. Adwala maraugireo. So get tuweke totality. Ya wewe yote. Na ukihuri county na ID number. Na passport na driving license. Hiyo ni akunga. Ndio kutoma tumenye mbodoro uraiuri ifomo yori wa ingine na baba. Nia kere nia views. Summary ya views cha. Kale mbodoro shikora ya kana ni yes kana ni no. Iko ria kulele. What are your views on the motion? O kugania
motion neno ina mete motion na gikoi I support yo ya mbere yani ni ndaunga guoko ya kere koria eti ni ndaunga guoko deputy excellency deputy president ali yodwa mahitia maya mandikito haha itia ringi maya ya kere kauga dilete kirania na horosio ya gatatu kauga anything else you want to say wandike hapo anything else you want to say wandike kufa dereva kwa hiyo mara nyingine wandike wapi yapo kwa jari leo isamara isente urea motion yugete au damu haya mtakere nitamwiri twakiriwe hapo amwerere ground issue kema no itekere alafu kuria wewe ndio lakini jodi Mwana ya washo nitawacha kutonana kwa yuko kwa demu moyo wangu. Tuna hapo nikire ndio mrauka. Mwana wetu. Nikaanza kushoka tumia ndio hiyo jumbe kwa tugete ndio amitokea kule mara mwingine sha kana yeye. Itiko. Na nikaanza kumekazisha ndio 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 kwa motion ndio ndio bunge ndio na kuta deputy president on what grounds. Itiko. Accusation ndio kuna kwa hataka kaida ndio sio besha ndio for muno ya bela kwa sababu kama ngezweni crowd ya bere ni ukiukaji mkubwa wa ibara 10:2a ba 27:4 73:1a 2b 75:129 na 147. Hicho ndio kipengele cha constitution. Okay? Ikisomwa na ibara ya 181. Huyo ndio ground. Ukiangalia yako itaji kwa hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais amekuwa akitoa kauli zinazotisha, kubagua, kutenga na kinyume cha sheria, kunyima baadhi ya Wakenya na maendeleo ya Jamhuri ya Kenya fursa sawa kupitia teuzi za huduma kwa umma na ugavi wa rasilimali za umma. Hiyo ni uongo. Kwa nini tayari? Ukiukaji mkubwa wa ibara wa 147 152. Hicho ndio kipengele cha constitution. Ndio 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 wewe katika ndio ndio inataka particulars. Ndio ndio wekete exactly. Kwa hiyo kawa hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais ametoa kauli za kupendelea upande mmoja hadharani, kauli zinazopingana na msimamo ya kisera iliyopitishwa na serikali na kukinzana na rais kuhusu masuala muhimu ya utawala na utekelezaji wa kazi ya rais kama ishara ya umoja wa taifa. Hiyo ndio wanaita. Hiyo ndio akeleke. Haya. Bunge ya matatu. Ukiukaji mkubwa wa ibara 6.2 10:2a 186 hicho ndio kipengele cha constitution. What are the particulars? Hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais aliingilia uendeshaji wa serikali ya kaunti ya jiji la Nairobi kwa kuchochea wananchi dhidi ya maagizo halali ya serikali ya kaunti kuhusu upangaji na uhamishaji wa masoko na akadhalilisha hadharani uongozi wa serikali ya kaunti na maamuzi yake. Mwimu wetu alimwanyita au unyete akana unyete wega. Haya, ukiukaji mkubwa wa ibara ya 161 ya katiba, hiyo ni
constitution. What are the particulars? Hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais amehujumu uhuru wa kisiasa na kimaamuzi wa majaji kwa kumshambulia hadharani jaji wa Mahakama Kuu ya Kenya na kutoa vitisho vya uongo kwamba atawasilisha aridhani ya kumwondoa jaji huyo katika kesi inayomhusu naibu wa rais. Ukiukaji mkubwa wa ibara 3.1 na 148.5a ya katiba kuhusu uaminifu kwa kiapo cha uadilifu na utiifu. These are the particulars. Hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais alivunja kiapo chake cha uadilifu na utiifu kupitia matamshi na matendo yanayohusisha na Naibu Rais kulingana na misingi ya 1, 2 na 3 ya hoja maalum. Ni mwajiteo yanataja tu sababu za dhati za kuamini kwamba Mheshimiwa Naibu Rais ametenda makosa ya jinai kwa mujibu wa vifungo ya 13(1)(a) na 62 vya sheria ya uwiano na utangamano wa kitaifa. Hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais amekuwa akitoa matamshi ya kuhamakisha yasiyo na uwajibikaji na ya uchochezi hadharani katika miaka 2 iliyopita kinyume cha sheria. Sababu za dhati ya kuamini kuwa Mheshimiwa Naibu Rais ametenda makosa makubwa ya jinai ya kiuchumi kwa mujibu wa vifungo 45(1), 46, 47, 48 vya kisheria ya kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi na vifungo vya 2, 3, 4 na 7 za sheria ya mapato ya uhalifu na kupambana na utakatishaji wa pesa. Hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais ametenda makosa makubwa ya jinai ya kiuchumi ambayo ni kizano na kimasilahi, matumizi mabaya ya mamlaka, kupanga njema ya kutenda makosa ya jinai kwa kujilimbikiza mali yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 5.2 bilioni. Matumizi mabaya ya mamlaka, kupanga njama ya kutenda makosa ya jinai kwa kujilimbikiza mali yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 5.2 bilioni za Kenya kwa njia zisizoeleweka na ambayo hailingani na mapato yake ya halali yanayojulikana na kwa kufanya biashara na ofisi ya Naibu Rais. Yenye
tukia today. Adocho wake abuni mahali yani. Haya tupite na mahali yani ndio hivi. Please.
Tuma au pokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi, kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joeparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders app. Uanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha.